ni tak thu su ngai ho zo si la bon cham ni tak pha tuni tarik som ni January kumsan ni la som ni lenga ni khuin ni tak thu su alangai khom kin tiu India ko chun gam pum pia mi pi lung nat na het pi in ji mi pi lung nat na cho hi le doctor jil lai khat pong sul le ki tha thu a hi je mi pi te na gen be na chun tul that tu le pong sul tu mi lu pi tu gi ti hi tha nge ding a chunga action la ding hi tin thupun ala bol ki tui dam doina siam sanjay roy hining kum ogas tha west bank khopia kolkata asiapna dam doina thil tung a hi zikin achunga thim lo chan hi mi pi lung nat na aso sang zikin thunei tulam paten pong sulna hi government danin le ala phallo a hi zikin dan bot sia hiu tin achungu go na khau tak la rin phagi sai tin news in alaki gen dok hi tuni tarik som ni kumsani la som ni lenga ni in lasak thim min thang tak the weekend in US gam kang ki thu pi na ding in $1 million al pidok ki hi English veng chum chuma sina na sa tak tak ala tung ji ka chun sina tuk tia de pan pi na dinga the weekend in $1 million ala pik do hi the weekend in Los Angeles muna Rose Bowl concert nei ding ti himale gam kang jikin postman ala bol ki hi January 25 wa ding in ala chon towin album thak hurry up tomorrow hongdona ding January 24 ti himale January 31 a ding ala chon to ki hi tuni tarik somni kumsani le somni lenga ni in US le Poland tian spailama pangkhom na ding doi jikin Poland in US kut su khuvel min thang pen MY abrem teng zathum le som le gup choding in thuk pukna la bolui himale ji teng te la ka zal som le gup a hi le US te mat lui second hand hidinga hi athak lik lek M1A2 SEVP3 zani le som nga alak te la ku teng som ni lagi te achi sa tarik som le sagi January kumsani la som ni lenga ni in Poland gama longcholna GDM mun tungin akigian hi kumkit kumsang ni la som ni la gup phale abona la kim vek idingin akigian kit hi Poland hi le Russia to gam gi ki kop a hiu gal van lama pan na sa takin alawin agamu a hausat to South Korea teng hoi pian te le tam tak al chodok taw Poland gama hi le Europe gama Muslim gal tai te le agamu pat piam lut phallo gama hiu Christian na gin na kipat sa khudang holo te ala ki tui keno ki are le ki alo ki len joint press release nei nampi gal in nei to kitonin cycle gam sunga mo puna nei keno ki are le ki alo ki len kyo khomna akinein kinop tuna dung juin gam vai puna nei a hi to kitonin dimana tamta lut zikin mi pia dingin le haksat na tamtak om ta zikin kuman gam vai puna nei ho chule gam vai ho mo het pi na ti lowa kiano kiare le kialo kiale chule flex body aneyu kukin pi cycle gam sunga pat phalna beya kuman demand bol to lodin het sakna abol kitui chule ji kinop tuna hi kiano kiare le kialo kialen hoi tagin ki pin tin ki hiat lo sak om hungbol ti te yom chun organization nui sina kilan tin kuma ki mok et loading hi tin ala ki gen do ki hi tingno pal le kamjong district a cheng ku ki kho chu Burma to connection line hoi takin nei thei tin NSCM IM ho chun ala pung do ki ta hi meitei ho chok hi taloin NSCM IM ho chun center government kinga border hoi tak cha elet taka ensui dingin tepna abol ki ta hi dan hi igal mi hu meitei ho chok hung hi loading hi le kilom hil khopin kit tai naga umna mun zosi naga reyon zosi ya ku hi le namdang kiti ho zosi him le thal mi that the ho le thil dang kiti ho zosi hung pulut le puldok thei loading in khamna le gana na satak in anei uitin athak tagin agyan do ki tui center minister ho kinga chun Burma pat kene bi ho alut suk alut taun chule
mihim le banghem zat alut suk alut to tin center king chun thutut ala bol ki tui nsn im ho chun again be naw chun kuki khusung zo si census member zat kian dinga hi tin le alagen ki hi chun again be na chun in kun khata family to ki tuk lo tilen a family sangu tamzo mi le dinga hi tin le alagen be ki bok hi chanchu tuni taga ringa news yung ngai thak thei huin tin en tu te la bonun num le mang pha